ding lai follow option pa hin eh someone go ready Wow, nice. Funny mate. Yes. Oh, le. Hey, với nia, Rajiv Gandhi Stadium à, cần cal thấy lâu mày à. Chuan, cái này là mà hiện Inter District Championship, Reliance Foundation yang champs noi akan khel do na. Chu, tuna yang kabula hiện sar DIKA KHIANGTE license holder, ani ya. Chuan, Mizoram à hiện technical head ina oma Reliance noi à hiện. Chu, sar DIKA hi, thế mà zong thil zo du kan nei lok à. Zona in chan sak turin kan nge na chuan le in prepare dan hi sardik nge intine no pangin than dan te mo ka tiang chi kha mian soi sak thei chuan lom mu tang ama sain sarjem sa chunga lom tu kan soi he kan no pang lik te match day ate training ate the ang min pho chu sak thina chuan lom tu kan soya ne kan in boss sai dan hi season tran tira train ta district turatan hi kan boss sai khala te ang scouting lama om se chu I tuna hian no pang lik kan share tongin district dang pathum aizol tilawa scholarship lunglei le champhai ate kan kalpuya chunga chuanin scouting heavy inter district khel tur hi kumtira ta ka lo thang lo ani chuan chu te kan select atin khilaya location tina kan coach chen an lo en vezel boka chuan chuta district tina under 14 le 12 champion kha district ayo turan ni phota chuan a team panhina khami champion lo team zo atanga acha thangkhom kha best of the rest kan tia chung ho chu tunhuna hian an ren eldo ni a tuna hian district sang hi kan boss sai tha aizoli tlemin season hi kan zo tlai deuh van kan tran tlai thata district da ai chuanin ka hriat sualo chuan thakhat do an training to karinga tuna hian chu tingra chu ni thei topin district dinga kan location manager te le coach ten in boss sai nang kalpuya chung kan in boss sai dan chu le deuh mai tuna chuan ground lama hian har sanau men training ground lama hian omlem lo we kan duang china chu kan nei thei tho amaro chunia ei kan naute school kal ten ni wang hianin ei tuna po kan training huni chundar khat le ti velania dar so pani te kan ko nga ya chan chu ground allotment hun kha kan ha angai lo thei lo wangin amaro chu hei kan naute hi annu le paten support thada wangin tin nu le paten thei to pin school lama I cholte le engeni principal teacher te tikhanin lo bia ani thonen hian anu le pate puina zara ti tiang hin training hi kan kalpui theini bokana aban lom om em chuan ege district dang hi an ron thleng toem le la thleng lowa district dang lung lei scholarship le champai thotana ron thlenga chuan aizol bi ka hi thotana keimani team ruk kan ni wang galo khel kual photanga likha kan lo tran to don ni chu berana chuan district dang ron thlenni hangeni chun kan likha kan lo tran to don ni chom se chu chuan thole ni training tikhanin district dang ron join velenga team chung kan kalpuyang season 1 atang khan season 1 2 3 tuni season 4 na dem season 4 na season 4 inter district championship hi season 3 hi ala omji ange la omji a kan soizau lo nga district inter district hi district sanga aminga technical head te kan ni angin kan kalkuala chunga chuan tun inter district hi kan ngai poimo em chu helaya engeni ron champion pilama hen game standard omzenei game omzenei kheltir kan duni chu kan in shildan poni a coach te pokan in shilatin game plan te pokan cm hawatin hela in po takin tununa in l tour ma nila Mizoram no pangte player te football mason na turatan coach dangte tin kan opponent coach turte poning chu tenghanan soyo that dan ber Mizoram no pangina football an khel chu that thei dan tur be kan soyo te ting tur chun game plan te pokan cm a tun season 4 a hian season 1 2 3 aya adang lam na kha om donem om don tulai chu kan soizau tanga season 1 le 2 te chuanin hei te mai ang kan naute nge ni a khan standard chungchanga po pressure kan pengai lowa amaro chei season li like an lo ti to wang hian I tunchuma hi chuan entinan mizoina tilatong moilo ni lo sela
mizo chu kan lo palin lawa kan tana kan game mil theng ber turan tan build up from the back kan teng che ta goalkeeper atanga long ball pet pup pup lawa I nunga tanga build up phayang chi te kan khoi tama chu district sang sanga po a philosophy ang dawin I kan neya chu kan han tidon china amaro chu thil ol samani lawa kan thathiama coach te po kan chila do thei dawin kan tianga hi tunami hi kan tia antinan kan coach te po kan shil chu kan build up fanga goal kan chopon poiti lo tur kan nauten football a man son zok khapui mo zok tilai kan soitam ber nia chulai chu o tun season a chuanin technically physically ponanianga danglam na hi chu om nge nge dona chan chu kan naute kan training dang hlakat I helai hin he kan coach te kan van nia coach thatak tak kan ne chuang de wan soive du chu I enge tuna kan training hi senior apo I man tlak vek tin kan naute tuna inter-district IDCH training ho hi chu nakina antina senior team khoya mo level sangso ka pokal sila training tinga har sanna an nei karing lo achan chu kan training pack te ka enin district sanga chulai chu alom ka tia ti kan coach te legan location manager chau te in pek na aro pui khop mai chuan Mumbai lam atangin tun tournament a hian tun inter district a hian ronkal turan omem coach mo khatiang chi ho kha mdone tun tuma hianin kan ho tu te hey tuna pechon W1 sport hemi no pang league data collect leng kim management ti tu te hian thleng to a chuan he baga hian Reliance Foundation yang chem satang kan ho tu pa yash te tin FSDL lama tangin Richard Hu te tin India ma chon tuna sports football big journalist akan nei thatber te singami assist nigi local bokanga chon media lama kan manager ni halate chief scout Steve Charles te rong kal bokanga chuan chung baga chon rong kal tur hi bidang hil om karing ama chu ka chiang chi lo ka soigam chi lon ning chulai chu tingvel chu orong kal tur chonom sadi ga lom hle meya kan zo na baka enge mo soi bel du inem ai ma saberin ngai ni Mizoram football association chung alom thu kan soya ei hatianga Mizoram no pangteta na thane mai taka Reliance min tho pui hian chung alom thu kan soya chuan headline district sanga I thok tu te location manager te bikin hei aizola chun sarin puyate lunglei lama chuan sardi digate champaya sarsia kola siv lama sarpate te in ten team thata kam dina chung ho chun thei to pin tin an kalpuya league lo lina han puimotin kan soi mai thei lo chun nu le pa te le chuni kan shit under 14 chin pension che thei lo shim shima nu le pa te na support na hi I aro puilu tu ka chu nu le pa te zong chunga district sang aizol champai kola siv lunglei nu le pat supporter te chunga lom thu kan soya tin baka district football association soi tu te chunga polom thu kanan soi bok ni sela chuan I atopera kan soi du chu he inter district enge ni district dang nu le pat pen lo en chuan in tuna hian kan naute hi kumsom pali chawla nia helai hianin an chakan champion hi kan du chumi thluk se taka ngai poimo chu inter district and training lai an thil zirte tin helai I match an khel huna an experience turte hi ni nasa taka ma son nan mang se ti kan du chu nu le pa te pon anin khel kan huna in khel en dan te polo thiam deuh turin kan cha du bokani sadika an lom hle meya Mizoram football tan Mizono pangtan football ngai na tu te tan thei top ron chu zel turin du samna kan han mol cheu ni lome